Welcome to the leading site news. Kidamtang Depok Kumar Bora Karbipi second year Charlie also aphan Cholangrem that Ajok Government Model College Students atum pen patirpi ponsi Rally for Justice, Unity and Peace patipi and ponsi rally jamek kedeng pon. Aru nipai kri sirni Depok Government Model College Principal Depok Kumar Bora Karbipi aphan Cholangrem that aputhak Depok Government Model College Students atum pen patirpi ponsi towar pialong rally jamek kedeng. Labangso Rally for Justice, Unity and Peace a rally along Kachetong dun laki Dwarbagri KSU head branch atumpen, Bogakhat KSA atumpen, Golaghat KSA Daitor area women students atumpen, Chenglok penang anarara tunjitong dun si Labangso Rally jay make in Samjin pen pachunpon. Labangso Rally ke dam laki Daitor Government Model College pen Daitor main town lapen ke Daitor Edutex Gate an Labangso Rally for Justice, Unity and Peace po atipi and pen alang atum ke dam asai deng pon. Laso rally kedam nang koke Depok Government Model College Principal Depok Kumar Bora Lapuson Karbipi aphan Cholangrem der Ajok nilitum kroi thek thi lapen ke lifetime hemkang sam mate jer thap ponangji pusi alang latum pen ke hang padopon. Lapen ke principal asayan ta ing thanpon et nang poputa alang latum pen kachisong ahot pen ningje pon. Non ing samjin penjong si demokrasi arona teng penjong si kachisong jong si pachun pon pedet pulotang tim musuluk sudak an sita deng pon nang kok poputa kachisong ahot alang latum pen ningje pon. Dwarbagri pen Moses terang nang kilo aberta the leading site news. Justice! Justice! Go back! Go back! Go back! Go back! Go back! Go back! Go back, go back, go back, go back, justice, 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 go back, 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 justice, 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 go back, go back, go back, go back. Justice! Justice! Go back! 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 Justice! 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 Go back! Go back! Go back! Go back! Justice! Justice! Sexual assault labang si non-bailable offense ladak non nilitum daithora hawaralong Government Model College Principal Dr. Depok Kumar Bora alangli kedam tangapor ningkani sita sosial alang nud amithang a student amat peneng se alangli
HS second year asal lang kadi cari bom lang alang li inut la so pi pan alang li make lang no kaso klema long bang kanili tum pin da kacetong kadogo vis tame so dak pen pinrem pon alang li pan la pen labang so long kani tum chedon dun chedon dun thek ten so takali si alang li pan non kang sai bom son thak si kado we arona tang kado we non bang ke ili tum kachini si ong no la se arona tang ateng pa alang li pan insai ponang po la pen non amat boleh kali istame alang li pan abang ke labang so college ke heloi gwing no nili tum hin pen kadimana bang ke alang li pan bang la so pu la so aboreng po pua eson son long pen bang ke ni tum hin pen ma ke remove na po kopia por lo pulo tang te pini la dak isi jongdam no te the government model college dai thor a principal lo alang li a principal mat si alang li ame thang a student a phan si la son cheklem thek lo pulo tang te bang a phan ga alang li lang plot lo la son se alang li ame thang a power che misuse bom no misuse bom non kedam ta por misuse bom son taxi mo ge bang je port a jong se alang li phan la son la so ajak kong alang li phan pi to det lo pulo tang te anso se che misuse tu po athema non labang so incident ke klang stame alang li labang so phan ke ther ke hap tang loksi ningkani system e padami juilo e phong ni tip ni ani sini ni pu alam gali lake ko mane men technology ra ke ne pu alam tak anchot takali si non bang ke aningkan system la so phan la pu si akang ting along beng ver padang ni phan ke dom ke ther ke hap pen si son klempon bom si pinier ni an la pu son abirta ili tum long pon la se alang li phan jong si labang so model college along ako puthot nang toy plot lo pletang te la dak labang so college a men sitame ka six stack do ko reputation sitame awadat po mukang ya por bang ke la so college kaching thur dikal si anso se si nang jumbom pe muani sigala dake isi abhut bangla si plang det po ingram den po labuson si ako lang li phanyong si ladak pen kapre gadim le transfer pon fit pustami hala dakta methan army ke kengun e po muni son tak si la son monit inut munit puda mun e alang li jon tu son la sona ve behavior ke do mate la sona mindset ke do muni ke mumu ta kengun lo pot si ladak ke helowing lo kapre gadim nang sa alang pan transfer pon det pe la puson ajak kong mate la pusona power pi to det lo pro tang de hala dak sitame alang li ga choklem nam vek la sona kam bang ke la si ahok non ke jabom government pen mate sarkar pen iri tum phan kadogo we so arlu tum phan isi mesen slogan mate mesen initiative ke anpon du labang ke beti bachao beti parhao tangte jongsi lapuson beti bachao beti parhao po along jongsi lapuson criminal mindset mate lason animal mindset amuni phanjong si ako arpu p2 pen dak principal ladak puchut kali kapre ka di monong sa sita lason power pithulo pulotang pe beti bachao beti parhao po along so muni support du na lang ma ka support chot kali sila mangke lasoa slogan along lasoa motive along mangke alang like against idun government against idun tangte lason muni dum phan law and order hin pen lapen government hin bestame kopia punishment si PG lapen ko ang dengan sa lang lipan punishment PUNG labang lo ni tum kachini kang tung chota kalisi alang lipan yong si pangkreve pen iribu pulo tangte ladak bang ni tum pini ka song song dak taxi pini bang ni tum peace release ladak pen college pen bar si college long ani tum bang iglo alang lipan ka song pon lo kopia por ka song nang kok pulo tangte alang li inudver pan ni tum ka song panang ji kali ako alang li inudver pan si ni tum ka song chot puta kali pini alang li podet lo alang li po som thot si mogewang ji prang jong si puson amunit la sona mindset amunit jong si ladak ilitum environment long do bom lang pulutang te mo phi ke amso se si ilitum pini alang li pholo mo next bang nang lingjir type ni lingjir type la sila hai bang ke ilitum chilang chari du nei la pen non pen kachere make ke do si ke me kachere make lo pulutang te ko son lo prevention is better than cure pu english pen ki pu do kopia pot lo la ke Hodera phi hala pu penisi ke chelang pen son la pu ke chepa me mute itiwet angku philong pen kuplang si war phit sikini la si la pu son thak si la so principal phan sistame angkur pen si phubon plang si konani la pu wardam phit si ame thang mat hadak pachikreng hak nang pu pusini tu mahin pen bangke demand pon lo athema la sona criminal mindset a principal tuma aphan jong si la son principal post pipon bom lo pro tang te mo prang ke bang ji future ki future ke helowing lo a present lo amat si so usomara tum chido thek thek po la pu amat si virbom po vir thangyang po la sini tum akadiman ke la pu lan vet lo thangna ta kai lo la non ka choklem vek la pu son criminal mindset a principal phan bang ke ayang li la bang so gorengang hoi pan staming than ponang po la pen adak ni tum government model college made dai thor ke helowing lo anang li phan bang ke kapre ka dim stamil la so profession la so power bang alang li phan pari deng long le dat nang po pu bang si ni tum hin pan stame demand
pon lo lapen isi sexual assault lapen molestation labang so case under long mang alang lipan sta me bail sta me long pon petet ngi athema la so offense like non bailable lapen alang lipan bail pen ke pajok je bang ke aron ateng mati law and order authority atun sitame nadak pajok pon pedet nang pupus ini tu mahin pen bang ke diman pon choro lo tangte den case long local MC and part division em Sorry, chatok bukan message KPG son tu. Message KPG mana alang lipan sistem itu kacuningri abang chupalipon chupalebi nong lo athema ni tu madak duar bagori hawar made dai thora hawaran chota kali duar bagori hawar pulo tangte alang lipan an chota kali sin non bang duar bagori hawar chota kali karbiang long autonomous council IEM hisap pen alang lipan ni tum dak pen chuningri pon lo je labang so meter ladak athema sir ilitum lake ilitum duar bagori aphan isi Kemesen institution la ke government model college la so government model college inut principal kamatha ke hino dak kamatha ke chok chedara join ni pan labang so college bang ke pavir kok long le nang ji pusnang li fans tame chuni ripon lo la sila bang so college ke pa mesen ji la pen idituma hawar along education environment ke pa messenger phan ke nang list me unan nang lihin pen ajur pipon pen labang so meter transparency lapen accountability along transparency ke pa doje phan bang nang liun an bori pon tha lapen ke phowek abang phia phan stame lapen hem tun atum phan stame nang lihin pen akang sai mesan akang sai nang pipon ikpu puseng nang li phan stame ning the pon pen chuning pon lo la media courting jurman choro mate kardon pajegla neli to pini lapusona muluk ko kaching room nang ko kathege litum Ainjir, Lapuson, Bangke Depok Bora, Nura Principal Model College Long, Lapuson, Odd Lang no nang Cholangrem pi nang Kilang Red. Ilitum Karbiang Long along Alangli, Lapuson, Boreng War Sai nang Cholangrem pen, Alangli, Lapuson, misbehave Bangke Ilitum Kroin E, Athe non ke Ilibong Panachot Kalilo, Ilinong Eli Tang Junok Elitum all Karbiang Long lo, Inuet Hage Poke, Stamik. Anong athang bangke ladaka college do koklo mate karbiang long si do koklo la se la puson sona muni ta phanke ilitum kitia ta hojo nang nei lapen aron atang ke ka la puson chelang le pin ben karbite kang karbi lopu lailim ili bong phan justice palong vek nei bu bangke sarpi sarpu courting jir okol student bolam di chingrum perla thurlo nang aphong ilitum bangke la puson ilitum han od lang no nang chuklem pen ikilang red ke ilitum na chichak nang nei Nasoka cecak joy litum compromise dun det titik posi litum hala puan non ge litum han iberi kaklo kidam tanga kes namrata kes non nogol rong supilong lapen sumila rong hangpia kes bongso dum non an pining kan tini sari bosor playing ketlo stamino an litum justice long lelang lapilas lapusona thak akes bangke paduik bernang ni nasi komane tangka suri sipen konane tangka lapu joinik choma ke claim ri kadoka be Karbiang anglong ke thik ding mana chuning ri lo athe ilitum nongno si gi juno lo ap ke paprang dun ji kali lo ilitum mangke nongno si ekeban pirong lo lapu ilitum kachai lipunot paprang dun thek thelo lasi non ilitum lapuson or langno chini lor pendal me ilitum padon nang le mithang saya ke chiklem rep bang nang ne lo lasta me amuluk anso si chipinang jelang anso si chipang tang thunang jelang justice long litik ta ke ilitum ging tonang ni lapen kadoka be solang do karbiang long ara tumhan ana chuning rilo okol ladake nilitum kajirunga munit det le lapuson ki thur pakni bokali nangli tum sita me nangli se angtong chipi dunon lapuson son dipok bora phange phasi pivek nei kalite lifetime in prison labangani tum diman lo kadoka bita nilitum kaprek ladak student hudak student buji pupe nitum KSA appointment chot kali ladak muhila tum do ili korte injir tum kadoka be chetong pensi pini lapana amuluk dolo kebang jilang tani tum asu ci song jelang justice song silong le polote mogeli tum jat kong sita mi thurnang kokpo lasi chuning ri lo non ki japon bom Dr. Tuliram Hong sar phansita me anangli labangso aghotona long nangli sita me imisenji phan labangso a case long nangli sita me cherap chito dum bopusi pulo napen kadoka be karbiang long solang dora tum phansita me litum Ainjir tum kiduk hektik lasi kaprek hain mesita me kachirap dun ji phasi chuning ri lo ardam
Bini nitum ladak Government Model College Director Student Union akhir pensi la so rally ka ulai lo la pen kini nitum ka chupapon la BKSA, GKSA, KSU, KSA la pen ke do olang ladak director tum la pen la pen student tum phandan tum chupapon lo ladak local student phan la pen ke nitum pini la so rally motive bang ke mane justice nang pek ji Wajar sini tu mangke pini ke kadiman lapen ke justice jong si court along justice ki pipen nitum a favor nat ka leader pati nitum akola son thot si pini son thot si nitum really mane ulai thuji lapen ke pini ke nitum ladak kadiman pon ke culprit aphani phasi pi vek nang si athema phasi pi peplote momo ta okola da college puchot kalilo momo ta teacher punon teacher kalide sitame kapre ka tum ba kapre college tum sitame matha type hala so hot ning kon Justice pipilit ke kung mas iphandan nang pun hay un pa bupala son anning a mindset do kok polasi la so munit aphan to ke Depok Kumar Bora phan ke phasik pi vek nang po la pen ke college phanda blame nang ni athema Depok Kumar Bora tong ikima college kalima tila ke governments nang kikima college la si no son hemi silong taman itum example and hemi silong tay no munit hengo dalo pati itum na phan punishment pima pipe pima ti dila son thosi nitum na dakta punishment people la pen la ke alang ke la dak nang claim long le vek la pen no hok da claim long le dei phang ni tum ke ka demand yo si justice long le putet pile justice long le putin ni tum ke pinya son thak thak si ni tum ke ako rally ulai thu po la pen jong si chesong bom po la pen jong si peaceful la rally pen jong si kam suli le putin ni tum ke violence ta use nang kok po athima peaceful non ni tum ke peaceful pen si pini ke dam he si tam peaceful pen long le det polo pute violence use det po Nilimen ke cleared up killing pi nili Government Model College Director long General Secretary. Ke bang pen oi mu ke jeng mu thak ke song slogan ke hang mu thak ni hin ben thi than pakot Prangsi kadom nilimen thare mukrang be nili bisna ku sian bom ada kol hat ke se pen lasinili tum stami alang li phan pin rem lo alang li ke hai Depok Bora principal aphan asinili tum alang li phan li tum ke makala pohen lo alang li phan phasi pi wek nang po alang li non claim bom awreng sa ar sai tamelang li phan ing thanang po ben tum dak karbi yang long along alang li phan ili tum adima klong pek nang ni lapulo la pen li tum dong si justice tong li tik tak li tum ka kila ji songwer ji la pen li tum golaghat kese pen li tum ka case tame labang so ka song chun ji tik tak li tum ka tame ji song wer ji lalo la pen li tum ka chini lo alang li tum alang li ko son si tum angjira phan ot lang no ke ther ke happen ke claim ma la selang li phan ke li tum ke justice long na polan sin tam phe in ton lo dal la tak gulhat kes e bang alo na si song li tum pin tak pen ke bang khobak do sini tum non ke bang jilang stame dong si ladak model college alang li non bang si nang chun bang thap ni tum bang dakji ka ke stame jo si ako justice long le putet ka si song ana si pang tang lang dong si justice long li tik tang tum si pang tang ni tum dal an teng nang ko pona sa stame ni tum ke ante ladak ka college long nang den tum an bang ke ladak tasrat nong bang ke ko ante pinang an student bang ke question ka pheri su ta ko ta halang ni ante yang tum halang tum phan nang tum ni ka thirun je bang ang tum herinang ni lang lephan alang li Depok Bora ke alang li ke ladak ke pindu pina babe ala ke alang li ki ma college kali makalima alang li ke dak pindu pina babe alang li ke to claim tok chi pigol ase alang li phan ke alang li boreng war sa system in than pet po alang li ke principal me claim nong le lo lalo abang ke justice tame long wek nang po lalo las non ke bang ji dak ka chori tum system nang tum era ma thanang ne alang li phan boreng war sa kan than ji phan gen tum tame chingi than bom po la tum claim bom po an se pang nang system lalo
Depok Bora pasti dia. Depok Bora hak. We want justice. We want justice. We want justice. Depok Bora pasti dia. Justice.